Osnovna škola Mehmed Alija Mak Dizdar iz Sarajeva zajedno sa osnovnom školom Pale sa Pala realizirala je projekat Povezivanje znanjem dvije škole, jedna učionica. To je bio povod da ugostimo ovoga jutra direktore ove dvije škole i saznamo nešto više o ovom vrlo zanimljivom projektu, ali istovremeno koji je od velikog značaja za svu našu djecu i njihovu budućnost. Sa nama ovoga jutra direktorica osnovne škole Mehmed Alija Mak Dizdar, Samira Nukić. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala na poziv. Nema na čemu. I direktor osnovne škole Pale, Aleksandar Rajić. Dobro jutro. Dobro jutro. Želim da pozdravim vas i vaše gledalce i da se zahvalim što ste nam odvojili vrijeme da kažemo nešto o ovom važnom projektu. Ovo su svakako lijepe pozitivne priče. Evo, obilježavamo i kraj školske godine. Sa nama jutros je bila ministrica Naida Hotaj-Imamović sa kojom smo upravo govorili o kraju školske vrlo teške godine za sve vas. Tako je. Evo, na samom početku može prva dama da krene, da nam kažete kako se zapravo pojavila ovakva jedna ideja i na koji način ste povezali ove dvije škole. Da, hvala vam lijepo. Zanimljivo je možda da su se baš povezale ove dvije škole, Sarajevo i Pale. Da li je slučajnost ili je sudbina možda upetljala svoje prste u ovu saradnju? Naime, ja sam bila đak te škole 8 godina, tada se zvala škola Dan mladosti Pale i nakon 30 godina vraćam se u školu sa svojom prijateljicom gdje upoznajem kolegu Aleksandra. Već tada smo imali na umu neke nove zajedničke projekte, saradnju dvije škole koje su zapravo komšijske škole. Prvi projekat koji smo radili zajedno, on se malo proširio na regiju. Aplicirali smo na UNDP projekat zajedno sa dvijema školama iz Beograda i Rume iz Srbije i jednom školom iz Herceg Novog. Nakon toga naše aktivnosti se i dalje nastavljaju. Do ovog projekta je zapravo došlo iz želje da se naše dvije susjedne komšijske škole povežu, da se naši đaci povežu, naše nastavno osoblje. Tako da je ovaj projekat dvije škole, jedna učionica zapravo iznjedren iz te početne saradnje. Da, nekako uvijek simbolično. Evo, gospodine Rajiću, možete li vi osvrnuti se na sami početak vaše saradnje i koliko ste zadovoljni ovakvim vidom projekta i kako su nekako i djeca u vašoj školi reagovala na jedan ovakav projekat? Pa, ja prije svega moram da pohvalim direktoricu Samiru i za jednu uspješnu saradnju koja traje duže od godinu dana, mada u vrlo teškim i otežanim uslovima. Imamo mi daleko mnogo ideja. Nažalost, zbog COVID-a, jedne veoma teške i specifične godine koja je, nadam se, iza nas, neki nismo uspjeli realizovati, ali eto, ostaje u budućnosti da realizujemo taj projekat. Pa sam ovaj projekat po sebi je jedinstven, odnosno održali smo, pa po meni ja volim reći, pravi tip nastave na daljinu, gdje su dvije nastavnice vodile čas, jedna u osnovnoj školi Mak Dizdar, druga u osnovnoj školi Pale sa Pala. Uz poštovanje svih epidemioloških mjera. Ono što je jako interesantno jeste da su djeca veoma zadovoljna. Njihovi komentari kao komentari roditelja i svih onih koji su na neki način bili upoznati sa samim projektom jesu pohvalni. Mogu slobodno da kažem da nemamo ni jednu negativnu kritiku na sav taj projekat, jer i djeca znaju da su učestvovala u nečem novom, pionirskom, da kažem, projektu, gdje na ovakav način održavamo jednu nastavu na daljinu, gdje djeca u stvari i sjede u školama, nastavnice su tu sa njima, ali u različitim školama. Da, evo, predstavljam. Ako smijem ja još samo da se nadovežem na izjavu kolege Rajića. Ovaj projekat smo imali priliku da predstavimo i na međunarodnoj konferenciji u Sloveniji, u Kranju, koja je održana 29. maja. Učestvovalo je nešto više od 10 zemalja regiona i Evrope. Uz jednu koleginicu iz osnovne škole Hrasno, nas dvoje smo bili jedini predstavnici Bosne i Hercegovine i moram da priznam da je projekat jako zapažen sa izuzetnim pozitivnim ocjenama. Na kraju su zaključili oni koji su pratili nas da je ovo jedna zaista pozitivna priča iz Bosne i Hercegovine, što kaže kolega, možda pionirska i nekakva prva, i da se nadaju da će ih biti više
da se mogu pokazati Evropi zaista i pozitivni primjeri dobre prakse. Govorimo o jako lijepom projektu, povezivanjem znanjem, 2 škole, 1 učionica za sve vas koji ste nam se možda tek sada pridružili. Evo, nastavljamo. Zapravo, ne znam ko želi, može mi odgovoriti. Zašto je zapravo važno povezivati djecu našu na ovaj način i učiti ih u ovakvom vidu dijaloga uz upravo to povezivanje različitosti o kojima smo govorili na početku našeg razgovora? Evo, hvala vam. Mogu ja početi, a kolega može dodati ako želi. Moramo biti svjesni činjenice da su naša djeca naša budućnost. I upravo je naš zadatak da našu djecu odgajamo i obrazujemo u duhu različitosti i poštivanja različitosti. Oni moraju biti svjesni činjenice da su te naše različitosti zapravo naše bogatstvo, a nikako prepreka. Svakako, to također znači da moramo poštivati svoju prošlost, ali da moramo budućnost graditi na temeljima dobrog i na temeljima prijateljstva, da bismo išli dalje u novu i svijetlu budućnost. Da, sigurno ste evo i kroz ovakav projekat željeli čuti i mišljenje djeci. Kako se njima zapravo sviđa ovakav vid evo i nastave i projekta i koliko zapravo oni u svijesti imaju to uvažavanje drugačije, koliko to zapravo bitno da razvijaju posebno u uzrastu u kojem jesu od malih nogu da bi sutra i na koncu bili dobri ljudi i dobri bili prema svima onima koji jesu možda na neki način drugačiji od njih. Prve reakcije odmah nakon završetka časa u obe škole je bilo kad ćemo ovo ponovo raditi. Mada ovo, moram reći, nije baš projekat koji se može često baš primjenjivati u nastavi. Ono što je jako korisno jesu i pisma prijateljstva koja su oni razmijenili na samom času, odnosno poslali jednim drugima, pa ko zna, oni su tu razmijenili neke adrese, pa se razvijaju nova prijateljstva. Tako da prosto gradimo nešto dobro, radimo jednu lijepu priču na upoznavanju, novim druženjima, sklapanju novih prijateljstava, ali i osavremenjavanju samog obrazovanja, samih časova, inovacija u nastavi, jer i nastavnicima je ovo sve bilo novo, pa su se pribojavali kako će to sve da ispadne, no mogu reći da sam pedagoški kao i didaktički dio časa je bio izuzetan. To se vidi i na snimljenom tom svom času, jeste da su djeca bila sva maksimalno angažovana, uključena, gdje su na samom kraju časa, u završnom dijelu časa, pokazali da su razumjeli naučeno, dobili su zadaću, znači apsolutno su ispoštovane sve te pedagoške i didaktičke norme samog časa. Bilo bi odlično kada bi vaš ovako lijep primjer slijedile i ostale škole u Bosni i Hercegovini. Pa dobro, Samira i ja svakako smo otvoreni za saradnju, a i naši nastavnici, evo to smo već pokazali. Konkretno naše 2 škole, mi imamo dosta škola partnera u čitavoj regiji, odnosno u zemljama koje nas okružuju. I moj poziv stoji kako svim zainteresovanim školama da stupe sa nama u kontakt ili ćemo mi njih već naći. U svakom slučaju ovo je nešto što je lijepa prilika za držanje i oglednih časova. Ja bih samo, možda smo zaboravili, a ne bih voljela da zaboravimo, da se malo vratimo još na samu realizaciju časa i da pohvalimo realizatore. Jeste, kolega Aleksandar, ja i jesmo idejni tvorci, međutim, bez tima mi ne bismo mogli ništa da uradimo. Veoma rado se odazvao nastavnik informatike u mojoj školi Jasenčić Mirza, koji je zapravo pripremio svu tu tehničku potporu. Trebalo je uvezati sa vrlo skromnom opremom koje škole imaju, povezati 2 škole u jednu učionicu. Nastavnicama njemačkog jezika se Pala Vera Matović iz Makad Izdara, Aida Terzić-Škulj, Tatjana Jeftić, učiteljica sa Pala i Izra Lijepić, učiteljica iz naše škole. Tako da, evo, dakle, mi im se zahvaljujemo i na ovaj način. Da, evo nekako je bitno istaknuti da upravo te granice u razmjeni znanja ne postoji. Vi ste najbolji primjer za to. Evo, kako vi ocjenjujete godinu školsku koja završava? Danas je i posljednji dan i s obzirom da je i naredna vrlo neizvjesna, ne znamo šta će biti ni sa koronavirusom, trenutna epidemiološka situacija jeste povoljna, ali šta će se dogoditi u septembru, to naravno niko ne zna. Kakvi su vaši planovi u pripremi samog početka i nove
školske godine? Pa dobro, ja se nadam, već sam malo prije rekao da se ovakva školska godina, ali ne samo školska, nego uopšte godina, neće više ponoviti i nadam se da tu nastavu na daljinu nećemo više imati u ovom obliku kao što smo imali do sada sa tim svim prekidima i da će školski čas trajati 45 minuta koliko i treba, jer veoma je teško djeci prenijeti svo znanje za 20 ili 30 minuta koliko čas traje, onda su oni podijeljeni u grupe, što u suštini vrlo često čujemo i potpuno ispravno da im je korona i dijelom ukrala i djetinjstvo, svo to druženje i školske dane koji su prosto nezamjenjivi, onda te podjele po grupama prosto nisu dobre. Te apsolutno mislim da bi se trebali po svaku cijenu, ako ikako možemo od 1. septembra se vratimo u školske klupe sa časom od 45 minuta bez grupa, naravno. Da, nadamo se da će tako i biti, direktorice. Također dijeli mišljenje kolege Aleksandra. Vjerujemo i nadamo se da će se učenici vratiti jer zapravo ta živa riječ i živa nastava je nezamjenjiva. Mada evo dokazalo se, sve škole su dokazale da su se snalazile i da su se snašle uz podršku ministarstva jednog i drugog, da ta nastava bude što kvalitetnija i što bolja. Kolege nastavnici i mi kao rukovodioci kojima je ovo zaista bilo baš onako veliki zadatak. Nadamo se da i na način gdje postoji volja uvijek ima načina. Dakle, evo, mi smo imali volju za nekom inovacijom i u ovom modelu online nastave, pa smo to realizovali. Nadamo se da će sljedeća naša realizacija projekta biti uživo. To zapravo djeca i žele. Kad su razmijenili poklone i kad su razmijenili drvo prijateljstva, njihova želja i volja jeste zapravo bila da se vide i da se upoznaju i da na nekakva zajednička putovanja ili zajedničke aktivnosti idu skupa i mi se nadamo da će oni imati tu mogućnost. Da, i nekako kada se radi sve sa ljubavlju, sigurno rezultati ne izostaju. Evo za sami kraj, hoće li se nastaviti ovakvi projekti i na način da ostanete zajedno, da se povežete i dalje? Je li, evo, lično vama ovaj projekat zapravo opravdao vaša lična očekivanja? Pa mislim da ću reći za oboje da jeste, da bukvalno odgovorim da jeste. On je izuzetan na samom početku spajanja. Nismo ni slutili da ćemo raditi nešto tako dobro i veliko. U potpunosti je i prevazišao, mogu reći, to što smo se nadali, jer prosto je ovo apsolutno nešto novo i nepoznato za sve nas, za direktore, za nastavnike. Sa tom, kao što je koleginica rekla, veoma skromnom opremom koju smo imali, smo uspjeli da uradimo nešto novo. I apsolutno bi preporučio svim prosvjetnim radnicima da se pokušaju u ovakvom nečemu, jer je izuzetno zanimljivo djeci da prosto vide da je škola sastavni dio života, da su druge škole iste kao i ove što pohađaju, da probaju nešto novo. Direktorice, kratko. Veoma kratko. Ja samo mogu na kraju još da poentiram da zaista tamo gdje postoji uvažavanje dijaloga, poštivanje različitosti, zaista granice ne postoje. Evo, povezali smo se znanjem i prijateljstvom. Tako je. Hvala vam što ste ovoga jutra bili sa nama i želimo vam još ovako lijepih puno projekata. Hvala vam puno.